So guys, dito tayo sa bahay ng Talipapa ng Tubuan, Talipapa, Labrador, Pangasinan. Yan, bumili na tayo kanina ng mga dried fish, buy for 100. Ito. Yan, puntan natin yung mga ito. Okay. Yan guys, puntan natin yung dito. Crab po, lalaki. Mga fresh po yan. Kuya, ano to? Isang daan. Anong isda po yan? Igat. Po? Igat. Igat? Shout out kuya. Oh. Yan. Nice. Ayan, no, daming dito guys. Oh. Crabs. Guys, oh. Buwan Talipapa. Okay. Ito po. Hi na, shout out. Yan, matalsik pa. Buhay oh, live na live yung tilapia dito. Nasa live tayo. Live po yan, live. Yan guys. 245 mami. Yan po. Sir, Hi. Talaban. Magkano po dyan, Nay? Alin sir, Talaban? Isang dan sir, isang balon. Okay po. Tandaan guys, talaba. Opo. Ito, lalaki daw. Talab. Pugita. Pugita po yan, Nay. Ha? Pugita po. O, pugita. Po. Magkano po per kilo niyan? 200 muna. Po? 200 po. Oh guys, 200 daw po pugita. Per kilo. 300 na. Ha? Dami dito, seafoods. Gandun po yan. Sa dulo. So, babay na guys. Let's go. Let's go. Oh my boss. Bye.